Ngiyazi ngizongiphikisa ukuthi ngake ngavakasha esiqiwini ngelinye ilanga. Mangithi ngiyabheka, hayibo. Ngabona ibhube esilikhamisile. Hayi ngasondela. Angena emlonyeni walo. Mangena emlonyeni walo, lavele lakhamisa kakhulu. Kwaze kwavuleka wonke umlomo. Kwavuleka nomphimbo wamkhulu namathumbo. Hayi ngehla ngaye emphinjeni. Ngasuka emphinjeni walo ngase ngene emathunjini. Mangifika lapha emathunjini indawo nje ngathi yabanda. Kunamathumbu awu4. Elilodwa lokufaka inyama, elinye lokufaka amathambo, elinye elokufaka amanzi, elinye lilayisha umoya. Ayasebenza awu4 lamathumbu lawo esiswini sebhubesi. Hayi mina ngangena ngahlala kulethumbu lokufaka umoya. Hayi ke ngisahleli ngiyabuka ngathi enye indawo mfana ngathi ngivakashe kwenye i-heavy butchery. Ngathi ngikwenye i-heavy butchery. Hayi ngibuka lapha emathunjini hayi. Kanti ibhubesi leli lizobona inyamazana. Lela gijima cabanga lijaha lenyamazana. Ligijima nami ngisesiswini salo. Ligijima nami ngisesiswini ligijime nami. Hayi libona ukuthi inyamazana liyifice ligijima. Lagijima 500 kilometers nami esiswini. Hayi emva kalapho hayi ke ngeze ukuthi ayisengikhathele ukuhlala esiswini sebhubesi. Hayi ke ngaguduza emathunjini ngaze ngayophumela ezingqeni zalo. Ngaphumela ezingqeni zalo ibhubesi. Lavele laphelelwa amandla la. Hayi ngavuka ngayihambela. Awuthule we yellow body bazokuphikisa lapha kodwa benziwa ukungazi.